Lijep pozdrav svima i dobrodošli u jesensko izdanje vašeg omiljenog webinara Karijeroteka. Znate, ono koji pratite 2 puta mjesečno. Obično to budu zadnja 2 četvrtka u mjesecu s početkom u 17 sati, ali bože moj, pa ne može sve ići uvijek po planu, zar ne? Da ni vama ne dosadi. Danas sam posebno sretna, ne samo zato što ćemo razbuditi sve oni koji možda još uvijek spavaju, nego zato što danas se selimo u Končar, Institut za elektrotehniku, odakle nam dolazi jedan krasan mladi gost. Možda ga vidite u split screenu, ja se nadam da ga ipak ne vidite, da ćemo ga otkriti za koju minutu. On je inače stručnjak za riječ koju možda neki ljudi ne mogu ni izgovoriti. Posebno vjerujem da većina niti ne zna što to zapravo znači. Znači, riječ je o jednom vrsnom stručnjaku za mehatroniku. Znači, ja upadam u obje one skupine. Znači, oni koji jedva to mogu izgovoriti, mehatronika, ali i one druge koji zapravo nemaju pojma što to znači. Međutim, sretna sam jer u idućih 30 minuta ću doznati sve ono što me zanima, a i što vjerujem i vas zanima o tom području. Marko, bog. Bog, Martina, drago mi je da si... Neću reći dobro jutro, reći ću dobar dan. Dobar dan, može. Ajde za početak da nas ti prvo upoznaš s institutom. Znači, o čemu se zapravo radi, gdje je smješten, koje su nekakve osnovne djelatnosti? Končar, znači Institut za elektrotehniku je dio grupe Končara i mi se bavimo zapravo razvojem nekakvih, znači razvojem za druge firme unutar grupe Končar, kao i za nekakve vanjske klijente. Radimo na različitim projektima, posebno na ovima za nekakve sigurnosno kritične aplikacije, odnosno funkcije, odnosno proizvode, što god to značilo, nije bitno u ovom trenutku. Ali da, znači bavimo se načelno razvojem nekih elektroničkih uređaja i softvera koji se onda ugrađuju u vlakove, tramvaje, nekakve elektrane i slično. Znači za proizvodnju i distribuciju električne energije. Kako je tebi današnji dan izgledao? Pa evo, danas imali smo znači 4 dana vikenda, tako da je danas trebalo dosta kave, da se podignemo na nekakvu radnu temperaturu, da dođemo k sebi, da pročitamo mailove, da vidimo što. Znaš, di sam uopće stao, 4 dana nisi ništa radio, pa ti treba malo vremena. I evo, nešto sam malo programirao, tipkao, obavljao zadatke koji su ostali i tako. Pogotovo danas još je sivi, muran dan, nikakav, svima se spava, pa onda, znaš, treba ti malo vremena da dođeš k sebi. Da. Znači, idealan dan da ga ovako osunčaš jednim područjem kao što je mehatronika. Pa evo, kako bi ti nekom objasnio meni za početak, što je mehatronika? A mehatronika ti je skup svega, ajmo to tako reći. Ne? Znači, i nekakvog strojarstva, i elektrotehnike, i elektronike, i programiranja, i znači, svi nekakvi tehnički predmeti, kolegi, smjerovi su sažeti u mehatroniku. Znači, to je nekakva multidisciplinarna inženjerska disciplina. Nekav primjer znači mehatronika je realno svuda oko tebe. Jer kao što znaš i sama, danas su svi nekakvi strojarski predmeti, strojarski što god, povezani sa nekim elektromotorima, sa internetom, bla 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 i slično. Tipa, ne znam, robotska ruka bi ti bio jedan takav primjer, gdje ti imaš znači nekakav komad željeza, tukaj se pomiče, imaš neke elektromotore, treba to upravljati, regulirati, trebaš i reći, čuj, daj ti dođi ovdje, podigni ovo, vrati ovdje. Naravno, sve to treba biti u pravilu povezano i putem interneta, tako da zapravo to ti je skup svega. Nije razdijeljeno, ideš na strojarstvo pa se baviš samo strojarskim dijelom, pa sad ti tu robotsku ruku dizajniraš, crtaš, razmišljaš kako ćeš te metalne dijelove povezati. Nije čista elektronika gdje dizajniraš i izrađuješ nekakve elektroničke pločice. Znači ako otvoriš laptop, unutra komad onog nečega sa raznim komponentama, to je elektronička pločica, pa imaš nekakve čipove na njemu, pa to treba isprogramirati, pa to u konačnici treba neku funkciju obaviti. Tako da mehatronika ti je sav taj džumbus, sve to skupo povezano. Kad već kažeš da je riječ o jednom takvom multidisciplinarnom zanimanju, koje su vještine uopće potrebne da bi netko kvalitetno obavljao taj posao?
treba imati neku ljubav prema tome. Za početak interes. Znači interes prema čačkanju po tome, prema istraživanju o tome, prema, ne znam, rastavljanju tih laptopa, frižidera, što god. Da te to zanima. Ako to ne zanima, onda nema ni smisla se uopće upuštati u tako nešto, jer nema smisla jednostavno. Tako da ako postoje nekakvi učenici koji imaju interes prema tome i znatiželju, možda će se nekakva ljubav i kasnije razviti. Tako da samo ne smiju posustajati u tome. Trebaju sam čačkati, istraživati, tu gurat nos, prste, zapaliti nešto i to je sve okej. Znači smiju pokušavati kod kuće sve ono što ih upozoravaju, nemoj to pokušavati kod kuće. Ne, samo ako imaju neki stari printer, to oni rastave i pokušaju skužiti što se tu uopće događa. Zato što evo, i to je neka mehatronički proizvod zapravo. Koji bi bili nekakvi, ako si naravno tako nešto čuo, mitovi o mehatronici za koje si čuo? Ili općenito nekakvu tako, sve te djelatnosti koje jesu spojene u mehatronici? Pa sad, za nekakve mitove možda nisam ni čuo, to jest ne znam ih, evo stvarno, ali možda bi mogao reći, budući da se ja u institutu ne bavim baš mehatronikom, nego se više bavim nekim programiranjem. Znači programiranjem tih čipova na tim elektroničkim pločicama koji se onda ugrađuju ko zna gdje. Pa možda nekakvi mitovi za programere, recimo, da, ne znam, da su svi gikići, da su gikovi ovo, da su svi samo tipkaju, ali nije istina, ako je to nekakav mit. Znači, mi tu u institutu, u našem odjelu, svi smo nekako povezani, družimo se i zabavljamo se i idemo na pivu poslije posla, ali opet kad treba raditi, onda zapnemo, radimo, diskutiramo, podržavamo jednog drugog i na kraju krajeva učimo jednog drugog. To izgleda kao jedan vrlo onako zdrav radni kolektiv, jel? Kao nešto gdje bi svatko pronašao svoje mjesto. Pa ja se slažem s tim, da. Nas radimo u institutu već 2 godine i evo, stvarno mi je lijepo i nemam ništa za prijaviti. Sve je super, divno, krasno, svi su puni razumijevanja, imaš prostora za napredak, čak i ako želiš promijeniti nekakav svoj radni dan, odnosno ako si se bavio softverom, sad bi si htio baviti nečim drugim, imaš priliku i mogućnosti za to i tvoji šefovi će te podržati u tome. Imaš li nekakav konkretan, recimo, primjer na koji način tvoj rad utječe na, recimo, mene kao građana, druge ljude u njihovoj svakodnevici? Što je to što ti mijenjaš drugima? Da oni ni ne znaju da zapravo si ti taj. Pa evo, nekakav primjer bi ti bili končarni tramvaj. Znači u kojima se svi koji su iz Zagreba voze njima, tu su, pa su ljuti kad kasne ili ne kasne, pa kad se pokvare. To je sve normalno, tako da, znači mi razvijamo za tramvaje nekakve glavna računala koje sad tu prikuplja razne podatke, pokreće to vozilo i u konačnici zbog toga što mi radimo, to je samo jedan dio tog tramvaja. Postoji tu cijeli končar se naravno time bavi, od proizvodnje samih tramvaja, znači fizički, tih metalnih konstrukcija i slično, do nekakvih panela unutar upravljačnice tramvaja na kojima onda vidiš, ne znam, ako to ikad učenici pogledaju kad vozač vozi, onda su tamo nekakvi prikazi od kamera, slično, neke brzine, bla, 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 bla. Tako da recimo sve to ti mi razvijamo s čime si svakodnevno susrećeš. Ali također radimo znači, nekakve sustave za elektrane. Recimo, evo ja konkretno sam od svog šefa naslijedio tu nekakvu komponentu, ne programsku, već proizvod koji mi radimo, koji ti se ugrađuje u te energetske pretvarače za elektrane. I recimo imali smo nekakav bug, znači neku pogrešku u solarnoj elektrani Vis. Znači za one koji ne znaju, na Visu postoji neka ogromna elektrana, pol brda ti je neodvaljeno pokošeno, tamo su ti solarni paneli i slično, i nekakva greška se događala, nismo mogli skužiti što. Pa smo morali ići tamo na par dana i čačkati, prtljati, gledati, mjeriti, istraživački rad, nekakav detektiv postaneš, da bi skužio što se događa i da bi to riješio u konačnici, da bi proizvodnja električne energije dalje nastavila normalnim tokom.
često se tako nešto događa, evo, kad ti ipak moraš iz ureda otići na teren nešto odraditi? Pa rijetko se događa, zato što postoji testovi. Znači ti kad nešto napraviš, uvijek to moraš istestirati. I cilj ti je čim bolje to istestirati, čim više umanjiti mogućnost da se takva greška pojavi u stvarnom životu, u stvarnom svijetu. Naravno, uvijek se nešto potkrade, jer se nešto zabrljava, ne? na svu sreću rijetko se događa, ali uvijek se desi. Pa i sama se vidjela da i nekakvi ogromni divovi programerski i velike kompanije tipa Facebook s vremena na vrijeme i njima stranica padne. I ne možeš se ulogirati ili na WhatsApp, pa evo, nedavno je bilo da WhatsApp nije radio. A to je znači ogromna firma koja pruža nekakve usluge cijelom svijetu i desi se nekakva glupost, nešto se desi, ljudski faktor, ljudska pogreška. Na to ne možeš nužno, znači možeš utjecati na način da to pokušaš smanjiti na najmanju moguću razinu. Ali promijeniti onako potpunosti jako teško. Došlo nam jedno pitanje zanimljivo u chat. Kako si se odlučio za mehatroniku? Pa ja sam išao sam u Ruđer, tehničku školu i realno nisam imao pojma čime bi sad htio baviti. Da li to, znao sam da neka tehnika bi trebala biti, ili mi je to dobro išlo. Hrvatski, takve društvene neke znanosti, nisam baš tu bio doma, nisam baš razumio. Tako da odabir je pao na neku tehniku. A onda kad sam već upisivao Ruđer, tamo postoji više smjerova, znači od neke elektronike, isto strojarstva, bla, bla, bla. Mehatronika je nešto što ti daje neku širinu. I ako možda ne znaš što konkretno i točno te zanima, mehatronika je nekakav dobar odabir, kako bi onda kasnije, nakon završetka ili srednje škole ili studija, mogao se opredijeliti za područje koje te stvarno zanima i čime bi se stvarno htio baviti. Tako da da ti uvid, svime se baviš, svime pomalo. I onda skuđiš, meni se ovo fakat najviše sviđa, najviše me zanima, ajde idem malo se sam posvetiti tome, probati možda doma nešto, čačkati, tipkati što god, a onda u konačnici tražiš posao u toj struci, odnosno u toj grani neke mehatronike i ako se tu pronađeš, onda si super, sretan si, vesel si i sa srećom dolaziš na posao. Znači ti si shvatio da tebe programiranje zanima nakon što si postao inženjer mehatronike? Pa zapravo na fakultetu sam skužio, kad smo imali, mislim da na trećoj godini smo imali te programiranje tih čipova, laički rečeno. Sad ti tu imaš nekakav čipač sa nekakvim tu pinovima, nešto, komuniciraš sa drugim senzorima i slično. I tu smo nešto mi počeli raditi, tipkati, istraživati, učiti. I tu sam skužio da mi je to zapravo, da mi je to cool i da me to zanima i da mi je onak zanimljivo, da imam interesa to raditi u slobodno vrijeme. A to je možda i najbitnije, da kad dolaziš na posao, da i ako radiš doma ili poslije van radnog vremena, da nemaš osjećaj da posao nosiš kući, ne? Nego da jednostavno ti to gušti volja i želja i da ti je to dobro. Mm-hmm. Pa postoji li neki dio u kojem ti možeš zahvaliti nečemu kroz srednjoškolsko obrazovanje koji su te doveli do instituta ili koji ti jako pomažu u samom poslu? Ima li neko to znanje ili možda ta iskra koja se zapalila u srednjoj školi koja te dovela do ovog sad dijela? Pa sad, da li baš u srednjoj školi još uvijek nisam imao blage veze što točno bi ja sad... Znači nisam baš imao, kako bi rekao, preveliki sad interes, ja sad znam što ja želim. Ne, to sam tek na faksu otkrio kod profesora Bjažića, koji mi onda i preporučio tu institut nakon te 3 godine, da. Pa sam bio tu i na razgovoru za posao, pa nakon što sam završio taj diplomski i magistarski dio, kako god se već to zove, sam se javio ovdje Josipu Babiću na razgovor, jer primili su me, prihvatili su me i brinu se o meni u konačnici. Tako da, srednja škola ne, ali na fakultetu da. Samo treba biti otvoren prema svemu i ne biti, strog prema sebi ako ne znaš još što bi, kako bi i zašto. Jel bi to moglo se zvati onda recimo savjetom koji bi ti dao 16-godišnjem sebi? Kao savjet bi si rekao, ništa ti ne sekiraj, sve će biti ok, slušaj sebe, ne druge. Čak i ako ti neko kaže, ako ima tvoji kolege, ako već znaju ja ću biti doktor, ja ću biti pravnik, ja ću biti ovo, ja ću biti ono,
a ti nemaš blage veze, sve je to ok. Budeš jednog dana već kad shvatiš što želiš, samo se to primi, to i ne posusta i to je to. Koji su ti bili omiljeni predmeti u srednjoj? Likovni, ono. Likovni nismo ni imali. Kak je to bila tehnička škola, tak smo ti imali zapravo tehnički predmete. Matematika, hrvatski, nemam pojma, tjelesni, bla. I sve... A tebi je hrvatski bio omiljeni, jel da? Ne. Hrvatski je bio najgori. Hrvatski nikad nisam kužio. Znači, pogotovo one fore sa što je pisac htio reći. Znači, ako je neki htio reći, pa valjda mu to i rekao i napisao. 100 godina kasnije razmišljaš što on htio reći. Tako da, hrvatski tu nisam doma, ali matematika, neki ti logički predmeti, neko čačkanje po tome svemu, po nečem stvarnom, to programiranje, upravljanje nekim sustavima, to je bilo cool i zanimljivo. Kad si došao u institut, u kolikoj mjeri je, recimo, nekako znanje s fakulteta imalo smisla, odnosno bilo potvrđeno u praktičnom smislu? Znači, kad si zaista počeo raditi negdje to, u odnosu na ono što su bile nekakve samo vježbe ili teorija? Bilo je potvrđeno jer baviš se stvarnim stvarima. Znači, nisu te na faksu učili nešto što nije. To jest istina tako, ali na fakultetu tek samo zagrebiš površinu. Znači, koliko god tebi je i na fakultetu teško i tog ima hrpetina za naučiti, bla, 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 ali ti tek zapravo s tim stvarima zagrebiš površinu. A tek u nekakvom radu i nekom profesionalnoj karijeri shvatiš da to je rupa bez dna. Znači, dok to nisi se uhvatio koštac s nečime i malo dublje udubio u to, zagrebao više, počeo nešto raditi i onda tek skužiš koji su tu izazovi. Stvari na koje uopće nisi ni razmišljao. Mislio si da je to straight forward, da evo ti problemi sa napajanjem. Znači, ti imaš laptop, poštekaš ga u struju, čao, znači ne razmišljaš o tome. Evo tu kad te neke počne zezat, kad te počne zezat napajanje, Bože, dragi, nikad kraja to istjerati. Tako da, takve nekakve gluparije te, jednostavno nisi navikao na to. Moraš, kad počneš raditi, shvatiš koliko to ima posla i zašto kod nas, 40 ljudi se bavi razvojem toga, a ne 6. Nikad kraja. Stvarno, nikad kraja i uvijek imaš neke probleme, izazove i misliš da si nešto riješio, da si super nešto natipkao, napisao, da to radi super duper, ali dođe stvarni svijet pa te malo pljusne po glavi. Postoji li neko rješenje na koje si najponosniji, kad si se zaputio na ovu avanturu rada u Končar institutu? Bilo je izazova, ali često puta, kao što sam ja tek, znači mi 2 godine radim, nisam ja sad sam sve rješavao. Uvijek sam i učio od kolega, imao pomoć i slično, tako da je to uvijek bio nekakav grupni uspjeh, ako smo već nešto riješili. Ali evo, možda bi bio taj odlazak u tu solarnu elektranu Vis, gdje stvarno nismo imali pojma u čem je problem. Da bi na kraju shvatili u čem je problem, riješili ga, otklonili pogrešku i evo, do dan danas elektrana radi, što se mi zapalilo, da ima sunce. Tako da je, možda bi to, a bilo je neko isto slučajeva da je, evo, vlak je stao, vlak ne vozi. I sad trebaš čim prije odmah skužiti u čem je problem. Pa onda otvoriš tu fajlu gdje znaš, ok, u ovoj datoteci, u toj fajli imam neki problem. I onda pogledaš taj kod koji naravno ti nisi pisao, to ima 2000 linija, ne? Joj, Bože dragi, kak sad krenut, ne? I onda malo čačkaš, pikaš, gledaš, znaš, napraviš nešto i vidiš koji je rezultat toga što si ti napravio. I tak nekak sužavaš sve od tih 2000, sužavaš sve prema 1, 2, 3 linije u kojima je nekakva greška, pa kad si to napravi, onda pokušaš to promijeniti, ako možeš, ne možeš, pa izazov ima, čudo Božje ti je tog tu. Ali dobro, ima uvijek je taj rješavanje problema, je uvijek nekav motivator i zadovoljstvo kad si nešto uspješno riješio, pa makar i mjesec dana trajalo to. Nudite li u institutu praksu za učenike? Evo, baš smo imali ove godine do malo, u 8. mjesecu, 7. i 8. mjesec su nam bili studenti Sfera ovdje, pa smo evo s njima isto surađivali, oni s nama, mi nešto naučili od njih, oni nešto od nas. Baš kod nas u uredu ih je 3 bilo, 2 dečka, 1 cura. Na kraju od njih 3, 2 još je ostalo
onako povremeno kada mogu s faks raditi, pomagati nam. Tako da ima prakse i ako postoji bilo kakav student ili učenik kojeg nešto više zanima, neka se slobodno javi da ga malo projedemo tu u našim hodnicima i uredima, da vide da se tu skrivaju i možda ih to zainteresira za neka fakultet ili ako su već na fakultetu usmjeri u neko područje. Ili ako već ne znam što bi, da možda shvate, aha, ja bi to htio ili ne bi htio. Bar način da im pomognem. A u konačnici, ako će to i htjeti, pomoći će i oni nam. Koliko često putuješ? Posao putuješ svaki dan, ne? Pa nije, evo, baš i sad, ovaj tjedan je trebao biti u Njemačkoj jedan sajam. Nažalost, to je zbog situacije kakva je otkazan. Tako da, evo, trebao sam načelno to ići, ali nažalost ništa od toga. A sad, putovanje kao putovanja postoje, znači, dobro je kad su putovanja, tipa to sajam, ideš nešto prezentirati, nešto si pametno napravio, pa ideš to prodati nekome i slično. Putovanja kada je neki bug, nekakva pogreška, pogotovo ako si još ti kriv, to tamo ne želiš putovati. Tako da ima putovanja, ali ovi su sve. Pogotovo ti na sajmove se uglavnom ide. Ili recimo, evo, kolege su išli, moglo bi se to i svrstati pod temu putovanja, znači na probnoj vožnji vlakom. Napraviš nekakve izmjene i sad to recimo treba testirati. Ili ovi novi vlakovi koji se rade, sad se rade novi sustavi upravljanja za njih, to treba istestirati jednostavno. Pa onda kolege koji su radili na tome odu na vožnju vlakom, čisto da i vidiš ti to što tipkaš, na koji način to je u stvarnom svijetu. I recimo, ja kad nešto programiram, bla bla bla, i sad ja simuliram nekakvu kočnicu, ali kod mene se opali nekakva ledica, znači nekako svjetlo sam zablinka, super, to radi. Ali kad ti dođeš na vlak i kad ta kočnica, kad to grune, kad se ti cijeli streseš, kad se vlak zatrese, onda to ima malo veću težinu nego nekakva ledica tu koja se opalila bez veze. Tako da, evo, to su kolege bili nedavno na toj vožnji vlakom i rekli su da je super bilo iskustvo i voziš se cijeli dan, tu si nešto čačkaš opet na laptopu si, pa ako je sve u redu, što se uvijek nadaš da je, onda odmaraš, jedeš sendviče, piješ kavu i nikom ništa. Koji se onda sve poslovi u institutu traže? Koje vještine zapravo? Na kojim poslovima? Pa recimo mi, znači u institutu od nekih formalnih, barem u našoj poslovnoj jedinici, od nekih formalnih kao smjerova obrazovanja, bla bla što god, ti je software i hardware. Znači razvoj nekog softvera i razvoj nekog hardvera. Od hardware mislim upravo na te elektroničke pločice, na koje onda mi softveraši utočimo svoj softver i sad se tu nešto pametno događa. A od nekih vještina bi rekao kritičko razmišljanje, nekakva klasika, ljubav i volja i želja prema radu, strpljenje, smirenost, to obavezno. Jer kad te nešto zeza i kad mjesec dana čačkaš po istoj stvari i već ti kosu bi si počupao, a znaš da si ti kriv, zato kaj kompjuter nikad nije kriv jer si mu ti rekao. Znaš da si kriv i ne možeš se pomoći, tako da treba biti smiren i strpljiv. To su neke dvije stvari, a ne kako bi rekao, poludit odmah na prvu. Sjećam se ja dok sam tek na fakultetu počinjao sa time i malo čačkao da bi baš živčan bio. Nešto ne radi, a ti očekuješ da radi. Kako ne radi? Pa što se događa? To su bili, baš živčanci jednostavno. Ali onda s vremenom kad skužiš da to tak je i da to u startu moraš prihvatiti, da će biti takvih problema i da ćeš morat živce malo naučiti i podebljati, onda je sve ok. Ne zamaraš se jednostavno jer znaš da ćeš u konačnici doći do rješenja. Sviđa mi se ovaj dio oko kompjutera. Ne možeš nikako kriviti, da, to je malo nezgodno. Ne možeš prebaciti odgovornost. Nema prebacivanja odgovornosti. Možda na kavu koja se prolila po tipkovnici, pa je zato kompjuter pogriješio. Da, ali najbolje su ti fore kad neke napraviš i kod tebe radi, a kod kolege ne. I kaj sad? A isto, sve isto, kao sve isto, kod tebe radi, kod kolege ne radi. Pa ajmo sad skužiti zaki kod njega ne radi. Ili kod tebe ne radi, u tvornici nešto se događa, nešto opet ne radi. Tak, imaš različitih problema i moraš uvijek tapkat na nogama, vidjeti kako to riješiti. Doduše nije naravno svaki dan takav.
To su nekakve iznimne situacije, ali te situacije su onda i najuzbudljivije i najzanimljivije jer si onda i pod stresom i trebaš sada odmah, naravno sada odmah treba sve napraviti, ne može za tjedan dan. Tako da, to je, tad se osjećaš živno. Koliko ove 2 godine je bilo takvih nekakvih možda kriznih situacija gdje brzo nešto treba razriješiti ili su neki rokovi kratki, znači da je nekakva da vlada ovako panično nekakvo raspoloženje, atmosfera? Da, evo, ja se sad sjećam 2, znači ta elektrana na Visu i taj vlak koji je stao. Ali načelno nekakva frka, panika, pod navodnicima, je kad se rokovi približavaju. Znači, kak se bliži rok, kad ti to trebaš isporučiti kupcu i klijentu, onda malo treba zapet, stisnut. Naravno, jer si ovo ostalo vrijeme bio ležerniji, otišao si na kavicu, ima vremena, polagano si tipkao i slično. A onda kad se približava rok, onda se treba malo potruditi i stisnuti da bi to završio na vrijeme, da bi svi bili sretni i zadovoljni i da bi na kraju i u konačnici zaslužio svoju plaću koju dobivaš. Pa to uopće ne zvuči loše, prosjek jednom godišnje. Znači, frka i panika je zapravo jednom i godišnje. Odnosno, kad se dogodi nešto kao neočekivano. Da, ali ako ta frka i panika traje mjesec dana, onda... Pa ne može sve biti, mora negdje malo i potegnuti, jel tako? Tako, ne možeš uvijek biti opušten, ne? Možeš li ti zamisliti kako bi svijet izgledao bez mehatronike? Teško. Znači, a opet kak ti mehatronika spoji svega, onda bi bez svega toga svijet bio ništa, nula i dalje bi sa, ne znam, bolovima i motikom i plugovima kopali tu po trešnici gdje se sad mi nalazimo. Tako da, ali kak ti mehatronika zapravo spoji svega toga, onda je teško zamisliti, jer mehatronika ti je nastala zapravo tako da su različiti stručnjaci svojih područja se našli skupa, pa ajmo mi nešto napraviti zajedno. Kako povezati strojarstvo i elektrotehniku, kako to spojiti. Nije to zasebno područje, zasebno polje, pa da ga nema, kako bi svijet izgledao. Ali, da, evo, to ti je nekav bućkuriš svega, ne? Tako da nema tog bućkuriša ne bi bilo ni njegovih sastavnih komponenti, ne? Onda ne bi bilo ni ničega. Znači, kao ljudi mogu birati, ili motika i plug, ili mehatronika. Nije loše, ja mislim da bi ipak odabrala ovo drugo, jel? Pa da, ja isto, slažem se. Zadnje moje pitanje da zaokružimo da kompletiramo ovaj razgovor je: koja je tvoja supermoć? Moja supermoć? Pa evo, ne znam, to je dobro pitanje. Na to pitanje bi zapravo moji kolege trebali odgovoriti, jer sam s njima u interakciji, oni me vide u drugom svijetu nego što se ja vidim. Ali možda bi rekao kao da dobro prosuđujem stvari. Znači da dobro procjenjuješ ako imaš neke probleme, u kojem smjeru krenuti. Znači, tebi se nudi, ne znam, imaš problem i sad možeš ići u 5 nekakvih smjerova. Da li ću ovo, hoću software, hardware, da li je negdje kratki spoj, bla, bla, bla. Pa možda evo ovak bih rekao da dobro prosuđujem u kojem smjeru krenuti, gdje je najveća vjerojatnost za otkrivanje nekog rješenja, a ne zakopavanje dalje u problemu. I bonus pitanje, šta ti je draže, software ili hardware? Zapravo jedno i drugo. Zapravo mi je najdraže ovo što je radim. Znači, programiranje tih ugradbenih računalnih sustava. Bla, što god to bilo. A to ti je da ti zapravo sa softverom tjeraš nekav hardware da radi ono što želiš. Znači, nije tipa web design gdje si ti samo u softveru, znači samo tipkaš, nego opet ti nešto tipkaš pa to treba isprobati, pa ne znam, programiraš neku komunikaciju između 2 čipa, pa tu treba nešto izmjeriti, provjeriti je li to ispravno, je li se dobro sve šalje, je li dobro oni pričaju, bla, bla, bla. Tako da, zapravo mi je najbolje pisati software, ali kako se taj software vrti na nekom realnom hardwareu, onda si opet u interakciji sa hardwareom. A zanimljivo je tijelo kod nas, što kod hardveraša na stolu nema uopće hardvera. Hardware je uvijek kod softveraša. I nama se nekakvih pločica, osciloskopa, napajanja i slično, jer on nešto dizajnirano, provjere svoj rad, ok. A sad je na nama da utočimo nešto pametno u to i da to se zapravo tu nešto vrti, nešto se događa,
i tak, ne. A onda, kak tipkaš software, tak tipkaš i greške, onda trebaš nešto tu mjeriti, snimiti s osciloskopom i slično i potvrditi zapravo da ti software dobro radi. Ako ti smatraš da ti software dobro radi, onda trebaš potvrditi da hardware loše radi i okriviti hardweraša, ne? Ali rijetko kad su oni krivi, u pravilu je software. Još jednom puno ti hvala evo što si izdvojio za nas vrijeme. Hvala i našim pokroviteljima, Končar institutu za elektrotehniku, i što smo eto osvijetlili to područje kako mehatronike, tako općenito i programiranja i draži rada u Končar institutu. Vi se slobodno javljajte dalje na naše društvene mreže, znači ili Facebook ili Instagram stranicu Znanje na djelu, kao što se javljate i do sada. Obećajemo, mi ćemo i dalje uvažiti svaki vaš prijedlog, molbu, želju i pohvalu. Kritike nemojte slati. Hvala lijepa svima i do slušanja. Bog Marko, hvala ti! Bog Martina, hvala tebi!